dobiju isti sajt, iste mogućnosti da koriste kompletno ovaj sajt kao biznis partneri i savjetnici i materijal koji se nalazi na levoj strani je od izuzetne važnosti, pogotovo biblioteka dokumenata i šta sve tu možemo da proverimo. Ali ono što bi istakla je da ne kupujete u prodavnici ništa, jer to je vaša prodavnica da vi lično kupujete za sebe proizvode koje želite. Ali takođe možete i sami sebi biti kupac i da sami sebe registrujete kao novog kupca na nalog ličnog partnerskog naloga. Na isti način na koji sam vam pokazala.